Ngithi ungikhunjuliwe ngoba Jesu uyakhumbulana, uyakukhumbula. Indvodza lebeyilenga naye esiphambanweni seyiyacela ithi, Nkosi, ngicela ungikhumbule mawufika embusweni wakho. Jesu wangasho ukuthi ake sewulungise into kucala. Nginalabanye labamgcoka bebathandaza, bebanikela, ngisetawucala ngabo. Kepha Jesu wathi kule ndvodza lebeyifanele kulahlwa, wathi lamuhla ngitawuba nawe eparadesi lika Baba. Jesu ufuna kuba nawe tintweni letinhle, akakubaliseli emacala akho. Noma nembeza wakho akulahla, Jesu akalahlani. Ngiko ngithi ungukhunjuliwe ngoba Jesu kucabangela lokuhle. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela sisithole encwadzini yaJohane sahloko 15 verse 3 na verse 4. Nine-ke senigezekile ngale livi lesengilikhulume kini. Ngingakayi kulo verse 4, ake ngikunike nasi isithombe. Inhloso ekungena ebhavini, noma ungena endishini, noma ungena eshaweni, akusikuthi ufuna kuba mandi, kepha usuke ufuna kuhloba. Livi leNkosi, inhloso yalo akusikuva incazelo lemnanzi yemavesi, kuthi hayi cha waze walichaza kamnanzi, kepha inhloso yalo kuthi sibe ngilabahlobile, ngulabahlandekile. Kumele ukuthi mangena ngilifunza livi laNkulunkulu, kube khona leli ngihlanda kuko, kube khona leli ngehlukanisa nako. Lingehlukanise nensila yami, kungabe insila yenzondo, kungabe insila yekungathetheleli, kungabe insila yekuncishana, kungabe insila yemagcubu. Kumele ukuthi mase ngitholile livi laNkulunkulu ngingabi mandi kuphela nje njengalo ngibekusile, ngingaphumi ngimnanzi ngelivesi, kepha ngiphume ngimnanzi ngekuthi ngihlobile. Kungathi nalamuhla bewungahamba utive ulula, utive ushaywa ngumoya. Mawufunza utifunzela livi laNkulunkulu ngoba kunensila lesukile. Bese lo verse 4 uthi, hlalani kimi nami kini. Njengoba ligala lingeke likwadi ukuthela tithelo ngekwalo, kuphela nalihleti esicwini, kanjalo ke nani kuphela nanihlala kimi. Makukhona tithelo letitawudliwa ngilabanye, letitawukwenta basonzele kuwe, bafuna letithelo, yindzaba yekuhlala. Mangabe khona lasebahambela khashane nawe, bantu lobonako ukuthi hayi kwangazuthi kukhona lokungahambi kahle, ubohlola lokuthi uhleti njani. Hlola i-attachment yakho kulesicu. Yebo bantu bangaba nato tinhloso tabo letikabi, kepha akusuba yindlela yekuphila leyo. Uthi Jesu, mangabe nitawuthela tithelo, hlalani kimi, ngobe ngaphandle kwami ningeke nende lutho. Umelusi, imvu ayimdzingi kuzitophila, ngoba noma ngafa umelusi, imvu inekuphila ngekwayo. Umntfwana uyaphila ngisho angekho babe wakhe noma make wakhe, angachubeka aphile, kepha ligala ngeke liphile lingakahlali esicwini. Kusho ukuthi kuze ube nempilo lethokodile, ube nempilo leneluthando, hlala kulesicu lesinguJesu, ngoba ngaphandle kwakhe uthi ngeke wende lutho. Amen.